to me the day is just like a normal day. There's nothing to be excited about. There's nothing to be happy about it. Things just, everything is just normal as usual. And as far as I'm concerned, I don't expect much from this whatever. Jitago Steveni Waweru. Maoni makwa kuhusu muthenya umuthe wa Jamhuri Day ni muthenya mwega. Preto miaka 60 mirongo itandatu kuma tugie independence. No tugiuga ma ugirora uria bururi thiete tutirona tare miaka 60 tondu nona kwina thirikari ciari njega igitu kiuga ti njega no turona ingi anga turuga iyo girari hau mbere ni njegega. Kwa jina naitwa Elizabeth Atieno kutoka Satellite, lakini hapa town nimekuja mimi ni wa Shushaina, lakini tangu nikuje asubuhi sijapata hata mteja hata mmoja. Ndio nimekutana na nyinyi, wananiambia maisha iko aje, lakini maisha imekuwa ngumu, hata hakuna kitu moja nimefanya. Maisha iko ngumu kabisa. Amare twajitagwo Telvin Mike. Nyumete mwana wa Komarok. Njokete town gũcera tondu umuthi turakenerera miaka 60 kuma twagĩa independence. Arafu tukenete muno tondu parks ciothe nĩ free. Kuiganira like snake park free na parks icio ingĩ ci free. Rĩu umuthi nĩ muthenya wa gũcera, rĩu tuthiĩte gũcera kuona thaa ici. Macio no mamwe ma maoni ma Akenya megiĩ muthenya ũmũthĩ wa thigũkũ ya Jamhuri Day. Ngĩribotera Mũthengi TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo